Edo ndona miakata cover Ewenyigba TV dzi akpena obe ne gawo ɖeka kplem le eyia me. Egba mele nuƒo gakɔku ɖe culture alo tradition. Ne kɔ va ƒegbe ma wobe dekɔnu alo nu yike edu ɖe sia ɖe metɔwo wɔna. Gake gba ne be tradition alo ne be culture ame geɖe wobuna be culture alo tradition veɖuƒe nue nye culture alo tradition alo etrɔƒe nue nye culture alo tradition alo blemablema ƒe nanewoe. Kaka English name ma English name nye culture alo tradition. Ine ede gɔme le eve gbe me eve ƒe gbe me. Kata ko fia be dekɔnuwo nu yike edu ɖe sia ɖe metɔwo wɔna. Abe for example, Volta region alo mitsɔe ko Ghana. Ghana wodona egba ɖewo. Ghana hã elolo. Ghana kple region ɖe sia ɖe, region ɖe sia ɖe kple woƒe dekɔnu alo nu yike wowɔna. Ta kpi kple didi katã ko nye be wobe culture alo tradition mefia be vedu ƒe nuwo alo etrɔ ƒe nuwo míaƒe susuwoe yim nenema. Gake gakɔkpe ɖe ŋu hã egba mi be culture alo dekɔnuwo nye enu yike nye vedu ƒe nuwo. Míegbe nu le wogbɔ si ke nye míaƒe dekɔnuwoa. Nane menɔ kpɔkpɔm zi geɖe menɔ ɖokui nye biam. Kɔku ɖe ŋu be ame geɖe ake be yewo trɔ dzime yewo le church dem fia. Wonye be woku kura hã. In fact, na manye fia kura alo dumegã alo amegã aɖe alo nye ame ɖe sia ɖe ko. Togbɔ be ebe trɔ dzime le church dem kɔ eƒe ɖokui ne Kristo. Gake ne wokua wowɔna dekɔnu nɛ. Enye nu zi geɖe togbɔ be church tɔ hã wogbɔna church wɔ ge pɛpɛpɛ osɔfoa do gbe ɖa kpli tɔtɔwo katã. Gake dekɔnua hã eli wowɔna. Menɔ ɖokui nye bia be nkata ɖo nye be dekɔnu nye veduƒe nu alo culture nye veduƒe nua nke yɔ fia ame xɔ Kristo pɛpɛpɛ gake wogawɔna dekɔnu ma ne alo culture ma na ame le eƒe ku megbe. Abe for example, agbadza. Efia mi nya be agbadza vedutɔ ƒe nu according to ame geɖe ƒe susu alo eƒe nukpɔkpɔtinu. Gake le church xɔme kura gbagba kura woƒona agbadza. Wodzina agbadza ƒe hawo alo atigo ƒe hawo. Ekatã menye culture ma, menye dekɔnu ma, menye tradition ma. Enu gbogbo zã. Kpi konye be Ghana afi alo dukɔ ɖe sia ɖea dekɔnu li alo nane li wowɔna. Eyike menya va yi le Volta ƒe akpa godzia hehe alo hã no be tradition kura alo culture kura hã mean hehe eha ɖe tɔxɛ aɖe. Efia be culture alo tradition efia hehe tɔxɛ aɖe. Tsã va yia no nye be ɖevi nɔ zikpui dzi ya ametsitsi gbɔna. Ɖevi kpɔ ametsitsi ale be wòatsɔ akɔ zikpui ne ametsitsi. Ale be ametsitsi nanɔ anyi. Gake fifia míaƒe culture alo míaƒe tradition alo míaƒe dekɔnu ma katã míeva kɔ yi katã ɖe asi le ŋu va le yevu ƒe tɔ xɔm. Ɖevia nɔ zikpui dzi gba akpɔ ametsitsi wòatsi atsitre ɖe egbɔ metsotso ga ne zikpui o. Ɖevi le ametsitsi kpɔ ge mewoe zɔ do ge na alo megbe do ge na ametsitsi kura o. Ya boŋ ɖevia didi be ametsitsi ne do gbe nae. Eya katã nye hehea gblɔm le he tɔxɛ aɖe yike míaƒe dzilawo na mi va yi. He aɖe ke megali o. Eye tsã va yi hã ɖevi mebiana ametsitsi be efɔ alo how are you. Ɖevi mekpɔm abia ametsitsi be ɖe efɔ hã. Ametsitsi biana ɖevi be o efɔa. Gake gba ɖevi anɔ ametsitsi bia be efɔa. Fia be hehe ma katã culture ma katã alo tradition ma katã alo ekatã ebu. Nka dzɔ makpɔ be yevu adzivi
avana vegbe ƒe ŋkɔ evia medzɔ nɔ medzɔ kpɔ medzɔdzɔ go alo yevu na tso fia koa abe le vegbe fiam eviawo ale be woaɖe asi le woƒe degbe ŋu ya gblɔ mele be no be culture alo traditional efia be enu yi ke dukɔ ɖe sia ɖe alo region ɖe sia ɖe country ɖe sia ɖe wɔna ate nye gbegbɔgblɔ ate nye nukɔgome enu sia nu ko nye hehe tɔxɛ aɖe ko egba fia ne amewo dzi fia si ke nye Afrikatɔ Ghanatɔ si ke nye vegbetɔa wogale woƒe de ƒe ŋkɔ kɔm ne ɖeviwo ke yevugbe ƒe ŋkɔ sɔŋ ye ko nye nu ya ke kɔm wole ne ɖeviwo yi katã fia be míele asi ɖem le míaƒe culture alo míaƒe hehe ya ke míaƒe dzilawo he mi va ya míele asi ɖem le eŋu egba nakpɔ be ame aɖe dzi vi ama nye vegbetɔ alo nye blutɔ alo nye gɛtɔ gake evia mese dzila ƒe degbe o nkata fe míele asi ɖem le míaƒe culture míaƒe hehe ma alo míaƒe dekɔnu ma míele asi ɖem le eŋu ikoe nkata le be anye nenema yevu mele nu ma go ifia mi va ɖe asi le míaƒe nu sia nu be míele yevuwo srɔ̃m le yevu ƒe yome tim gake egbegbɔgblɔ alo culture ya ke gblɔm mele alo dekɔnua efia dzesi de tɔxɛ aɖe afi yi ke ne tsoe afi yi ke ne dzɔ tsoe ƒome ya ke ne dzɔ tsoe gake gba because of mi be modernization ŋkuʋuʋu alo enia yevuwo ƒe mi be mi le computer age ta anu ma katã mehiã o yi katã hiã wonye be ne ɖe asi le dekɔnu ŋu alo woƒe culture alo tradition ne ɖe asi le ŋu ko afia be ne bu ko egba fia ne yi school wole be woafia ede ƒe gbe ɖeviwoa yi katã wole asi ɖem dan le dzi o yi katã va trɔ zu yevu ƒe gbe English o French o Spanish o Arabic o wo katã menye Africa ƒe dekɔnu wonye for example alo kpɔɖeŋu kafra kpɔɖeŋu me nuɖuɖu tɔxɛ aɖe li dukɔ ɖe sia ɖe alo region ɖe sia ɖe dzɔtsoƒe ɖe sia ɖe tɔwo ɖuna kpɔɖeŋu fantitɔa woɖuna wobe banku eʋawo wobe woɖuna akplẽ egɛawo woɖuna kɔmi alo kenke eye ebluawoa woɖuna fufu si ke nye asantitɔwo alo atsimtɔwo woɖuna fufu kple tɔtɔwo gake gbea dzeside ma si ke nye dekɔnu ma eva bubu ko egbea wonye be fantitɔa banku ɖuna fifia mogava banku ɖum o wokpɔna be bankua menye nu yi ke hiã o gake banku ma efia dzesi da ɖe be amewo ke ɖuna bankua wotso fanti amewo ke ɖuna akplẽa wotso volta ko gba eva na tɔtrɔ geɖe va le xixa me ko eva nye matsɔ be gbɔtɔ eva bubum gbɔtɔ va bubum ta anyo be hehe ke nɔ anyi va yi hehe ma na ga nɔ anyi because of hehe ma katã va bubum ɖa ta ena gbea ne ɖevi ɖe sia ɖe tsɔa nu yi ke dze sia eko wɔm wole akpɔ be fifia ɖevi me vɔvɔm o atso ko be yava xɔ adzega ɖevia te atso ava nɔ anyi le computer dzi alo cafe aɖem le eƒe ɖokui ŋu anɔ picture ɖem eƒe ɖokui alo akɔ kamera da ɖe eƒe ɖokui dzi because of efi ya ke afi ga ke xɔ le yevuwo si ta alo ɖevi nya etrɔ ƒe afi ke wotona abla yevu ƒe susu axɔ eƒe ga le si because of nuka hehe ya ke míaƒe dzilawo na mi va yi hehe ma megava li o míekpɔ be mehiã o ne mi tso ko mi be enye kolo ta enye nu yi ke va le nu gblẽ ko na dzeside yi ke le Afrika ŋu alo Ghana dukɔ ŋua dzeside ma katã nye maka ɖa eva ɖe ɖa ena bubu aɖeke megale Afrika dzi egbe o because of nuka mi be ŋku ʋuʋum
egbanye 21st century 21st century a hehade ka mele 21st century egba ne David sia de chon edi bi akpo gagba ya plefu egba ya toapo egba ya somo gba ya kponko gba sikenye be ivia gboto sikenye de view kenye 21st century pe view a motama de ke bumbe no nenye gbeto a elebe hehade na no anyi vofu ande na no anyi gboto no wona do kafi pona ga gboto no wona do kafi pona nu hehe made kemeliota vofu ande kemegala hihamo ta gba mele nu funcho culture tradition alo dekɔnu sikenye hehe tohiade kele dukɔ de siandeji alo country de siandeji alo region de siande tribe de siandeji mama gale afiade ke egba all in the name of modernization nkuvuvu ibe nkuvuvu aso ha fifia be nkuvu kra ye nyatefe nye me chachitrele nanakanwu nye me chachitrele religion adakanwu nye me chachitrele solinwu nye me chachitrele vodutonwu nye me chachitrele usatonwu gake gbabo mi be Christo va alo church va khohi ha makata alo mosque va khohi ha makata egbabo a yimbe nkuvu a ye bo amawua eva bo menye na ne kele hi ha mo ajega khoho menye na ne kele hi ha mo esron gbegbe menye na ne kele hi ha mo efo chanva ya mia togbi wa no desron mo pe na sron uno na chufa vu ke va kosere ope kuwi alo dasire ke ma wo ope gbogbo gake gba gboto adesron wedding eva nye no ike bo awuri ebo sikenye muslim opoto wedding nye christians opoto aha konye no iva bole hema ko va na esron gbegba eva bole hihama menye vion gboto adesron consider de ka egba achu jindeka egba achu gake mia jila ke no anyi va ya sikemi be opon kuma vu oa monye 21st century view a mo no sron de pen nenemo mo gbana achu nenemo e vovon to hiade alo ke won khova ya na vovon de no me va yi akpo chan va ya gboto ata dagade afia ayivu abakwe atwe gake fifia me pomo adagarani adabare fufu de kakra tro daga puyo me liyo ifia vovon eva le hiha me pa manye viu eva na amawu ebo efi ebo lakpadada ebo hasio ebo because of mia culture lo tradition lo hehe to ke mia jila na mi va ya mama gavalio mi bankuvu egbata na no sianu eva tro daka topic ya yemesem de afio magbagba jege madi amachichiado manufun kla amachichiado alebe eganye program alebe Ewenyigba TV a ano hosting kokude Dekɔnu ohun amachicho wa glofo susu ale okole ale mekole won agble ta akpeno benega oda kaklem le eyiyama benega le Ewenyigba TV pon nkonye nye Christian na diabo alo service nye nkonye ta ameda akpeno jagbagba mi share video ya nya me mi download mi app le Google Play Store TV Ewenyigba TV Ewenyigba na mi le YouTube mi la fima mi jagba mi subscribe mi ma video na mi le Facebook TV Ewenyigba mi la fima Instagram Twitter mi la fima WhatsApp mi la fima mi la fisia fi ta me klami akpena mi ma po jogbanyu na no yin klami akpe bye bye.